tura ngai baru tahu kaya kibi kenda ni song ni lot kanda sa suri di tau kina tigra na lot mo el nana tepeli tura kami dah bagai na tagabata nakai baru tak nana tepeli. What is before us on the Lord's table is the bread which symbolizes His body and the wine which symbolizes His blood. Amen. And Jesus has invited us to partake, so we do this in remembrance of Him. Nakai magbaitoro kwa kina nonta mbula ka vere ka tale sena tale dua na roni bagaitora. Only the Son of God, hallelujah. He is the one who is qualified, hallelujah, to come and sacrifice His body, hallelujah, die on our behalf, so that we can live by His death. It fulfills the judgment of God. Now, so you will go na mate, hallelujah, sa sotari sarana, and on my mate, the turasa, mate the turama. We need to examine our life, hallelujah, before we partake of the Lord's table. When we examine, we know we are sinners. We have shortcomings, we have shortfalls, we have weaknesses. When we examine ourselves, all we have to do, we have to ask God to forgive us for all our unrighteousness. He is faithful and just to cleanse us through His blood. Brother Solena, don't you know masuk keda karena masuk dalam temperatura kalau tu saya kena kena ayam dua masuk untuk mana kau halo merau di nau nada orang tadi kena kau sini dah temperatura kalau halo ya nama dong lina minta ayam yang tak kau orang tadi text from the Bible. Kuna weekenda na isera kena wasiri misera urgo tolu. Tigina kilele weekenda. Ela tigina vaki ela tigina lima. Kauna wilika mo barro minaka. Ela tigina mo bleta goe ba madala tracho na mai mate na tura mo chisu ni sembere mate. Sa mbuta rawatu na klo sa profesei ta rawatu na kai na mai ado tu doko wada turan hallelujah ama yado wa hallelujah ka dile te chukina na na bi boro te le to weekend ya sabo soto kwela ni kararawa ni ndo lumia do weekend na tura mo chisu that is in
in reference to the Lord. Ya mo soto kwa na be kara rawa e donu me adori keta. Na ka rawa donu me adori. Sama ibo soto na tura. Amen. Kina mosi e donu me na sotama. Hallelujah. Leve ni sauri wala na mate. E tiu wata kena mosi kena ya luma tau foko. Amen. Hallelujah sa. Mosi na donu me na sotama. Ya sa na numa ni sa waka buna na klo na nona rawa kina nona tutoni taki. E waka buna na klo na nona mai rawa kina nona mai tutoni taki. Turanga o Jisu. Amen. Hallelujah. Tira lima ia sava ma taki o koe e na buku ni nonga i wala e nonga fa. Amen. Waka ma taki kina. Vi kato fo sara a waro laki na wa waka mo tona na lau sua na kara rao todo. Hallelujah. Me maleta na nonga ra. Amen. O kenda da satamate wala ga tina. Kare kita ngol tamo e sudo de kuni taki e wala e na tamata e wala sa sera sarandua sa helo no e na manda va que no de wala. Hallelujah. Sama ko mo mo taki kina ko ka sabo kuti e na bukuni non dai wala va. Amen. All of our sin. Hallelujah. Sama ko kuti e biti kina ko. Amen. And the seleki e na bukuni nona to todo. Hallelujah. Amen. Amen. And the seleki no kana na bomula. Hallelujah. Tamo mula ne bolmoga. No to te ba. O sa mai sirekina. O sa ka ke ne ko de dai. O sa tamata bo mula. O sa ka bo mula e na nona va kana kuita tak. Hallelujah. By his stripes we were healed. We are healed. Amen. Na vi bo mula ni turana. Ka te la kina. No bo mula na tu matere ka ni sina ne dai. Hallelujah. Amen. Yang akin me da bo bibina kina i bona turanga. Baka no chiko na bikato ko sa kama ya bona turanga. Kata no me a do biko. Hallelujah. Kanga mo ba do le kabisina de tibama. Vi sorba ko ya bo bibina ta bona tu. La tu we keden do le tali sere. Vi sule tu ga ni manda ya kabisina dai. Kabakata na kina no wai ni. Hallelujah. Rano do linga. Tabi wara ki ba lai. O dia na dai. Ba ya ta ba. Hallelujah. Salam tu ne lo mo bibina tu bona turanga. Jesus.
halo sabakan dei taki ena nongo ena ngore kedena dongo nongo kina dongo e thorgo indo sabakan nongi yau kila ena karuni sigene dai o kremo haleluya kadi ena manrahi uno nawa bilo hoini kai bo bilbina kata kana klo na bungo ne be populai bungo ne be sorba ke be kanto do sara kau tu memang ada kami sini dah. Aku dikletak lagi hiling kena emo, ena nona sara ngamo, ena kau yang bercisu berarti mau ini kena kita. Saya kena na hiling kami sini dah. Amen, amen, amen. I want you to tell the Lord that you are born again. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Nanda maro ta tu na tu ni sero ni pro ni ka ni sini dai. Komanda ta tu ko tu na ta pro ni sini dai. Praise the Lord. Weekenda ya wala tu ni kenda malu na ka ni sini dai. Sa tra ni mura da muna bi tu weekenda sini kuwa. Praise the Lord. Praise the Lord. Kami sini ko tini tal-tal di mua di kila kotera sisa sama sini ko to sini kuwa kita bagi menina di wali turang Yesu enak kami menina sini dai. Setelah mulai mo kita bagi turang bersama sakramento. Praise the Lord. Haleluya. Sister Lord. Ikaw po sa akin tujuh kita total kalau satu nasial sa on cuma sakramento. Praise the Lord. Dapat beribadah sa tu sa tolong bating medanya Sister Lord sakit bagi mengambil biar timiri. Dan kami beribadah di sini kuat Lord. Yang perlu beribadah tiga kali marota tu motor tu rongona. Kalau salah merau pelang dua diri memai. Terus awal beribadah timiri yang kami beribadah di sini terbaik. Kami masuk lebih bakal kata kita nak keluar. Semuanya matu buat kami nak tadi keluar. Dosa dinatatiku. Na bingkar di sakramento di sini kita tintai. Haleluya. Setelah dimulai tamu kita bagi ditunde berani tuh. Praise the Lord. Dimulai tamu apa di sini kita bagi keluar dan ada dimulai turang Yesu dan sini kita akan keluar. Setelah dimulai tamu tu na geroboni Sister Lucy. Praise the Lord. We miss you guys. Haleluya. Dalam malam kasih kita tuh saat kita tahu kita bagi keluar dan dimulai turang Yesu dan kami benar di sini. Bosing mulai na baru na oleh semua Hawaii. Praise the Lord. Haleluya. Kita berada sini pada subuh yang berbeda. Saya tak paham dengan cara kita masuk sama itu kok. Kami sudah bulatan level kalau sistem hari kami sistem dibika. Enak kami bina di sini. Haleluya. Saya mulai tamu kita bagi terang baru mati main boleh terang kasih terang lain bagi boleh dua waktu. Agar dia mata bosin na numni berlu tunggu. And New Hope Worldwide Assemblies of God and New York, California, kita bagi community ko sini turang na dorbo mo nila. Kami ni sulsul di baro ti mo sini ko. Kibambo ni sa wala ni baro ni sa tigita ti mo songol. Kim karabati na nakalo ni sini do ni tay. Wala kalo ko bulan na pesa na kita nga. Iti ko talaga na bulo ti ko kin sini ko kim bambo ta. Ina tatara ni na sutabi gimli. Ela singa binaganyan tay. Sa tali mo lang mo kita mga mata wala wala tal sini tay. Tal natin praise God. Ako ni kita matu balik nasi kuah kemarau tadi na pilutan mengkos mantau osi na yang pertama yang penting kita susu tinggi lalu song lotu yang masuk di mana bakal mata kita tu mana kelu ela singa bilang nanti kalau ni pasal so tinggi ni mata ni pun nanti kita boleh menggarang itu haleluya kita bagi tu tengah ada tempat share haleluya ada kami bilang di sini nanti haleluya kita nak kami bagi bikin di sini nanti. Kita pakai lutu na kayak itu kita dapat ditang kasih. Praise the Lord. Kita sulingan na malam minggu dan sulit berboti kita na petition. Maka so tak madangan aku. Haleluya. Kalau kalau kau yang mana nasi minggu nana kau nana pun makau dulu karena bibaru tadi. Praise the Lord. Bingkang ngoti baka ibu nganu tak suka. Praise the Lord. Suliana elo binakana elo maru tak. Na kalau lebih bakal mata kalau saung gitu kan. Ena kami bila di sini dai. Praise the Lord. Ena malam minggu. Endra ulum baleta tali na bingkai di tur kita kumuna. Waso so tak nak keluar. Saya ni okey. Nak keluar usah ni bibaru tak. Haleluya. Nona tak nak keluar. Itu bibaru tak kita nak kilo apa. Dia pernah berkata tak? Berkata gitu sama dia. Praise the Lord. Tu dia masuk ke tal ini saja. Okey mungkin orang ni bakal mati. Kalau aku bakal mati kan? Mungkin orang berusaha terbaik. Betul so gini. Tak go. Kalau tak nanti mati aku. Mereka terakhir ni aku. Enak kali kita di sini saya. Kira teruangan di kana Father's Day. Obama dari Sabah baru Cina. Praise the Lord. Siapa ten cost biar si 12 cost. Praise the Lord. Bisa baru tu mungkin nasi biar kartu biar orang malam bisa baru dia. Praise the Lord. Kalau sungkan tu orang baik tiap di nabi yang pertama. Ini masuk lagi dari main orang baik tabi. Enak malam romingo. Setelah dimulai dalam masuk. Praise the Lord. Maksud so tak terima anak lo. Haleluya. Orang kita masuk menit itu betul. Lalu berkat tu buat orang baru. Ya ubah bina nanti kita nak macam itu ngah, macam itu boleh share dengan. Praise the Lord. Dan masuk rumah Lord terus kita kita dance. Praise the Lord. Tu buat terus mana dance na baru buka. Terus video itu nama masuk na baru buka. Atau kita nak singa tahu. Tidak kerana kalau antara masuk lagi. Praise the Lord. Saya mulai dah nama terapa. Satu nada lagi na masuk na walu kita tidak kerua.
Kasa na baka doon terakhir na chin ko yan, malatin ka ro kaya ako. Waso so na ko. Haleluya. Santo so tuma na yan ng rada ko na ko. Alam mo so sa buloto. Ana kami binanisi ko na video to kilo para sel na to sa kita wat mo may sakramento. Sister Lord, praise the Lord do na bi di baka tigil mas masu na mala taraba. Praise the Lord na katin kadiwa di bulo chune. Ko belana bi kami kami kenda sa nungula dapat. Nung po sila, kami katimatal katin kami maka oso di pangalan natin ito. Praise the Lord. Lebu tu na relibo, kung di mo kalumbal. Katin kami ito katin kaliwa. Praise the Lord. Dan alindo kami ni Petelo na kulit ni tal bat masang. Na katin kami ito ni Lord Chulay. Sen mula na muna katin na gusto man ng mata diyan sa siling ko para Joe. Praise the Lord. Mudo na may mga takatid na mekin na kami na ni siling ko. Kaya lapit ito nga na klow na kami na ni siling ko. Haleluya. Kami kamu tak kasih reproduksi. Suatu bapak itu. Haleluya. Bagi muni unise napun tigo seni napun tigo itu na dance. Dola tu itu muni nak aku. Haleluya. Haleluya. Glory. Wala na ito ba ng dance group na sila binani ko. Waso sotang mga klow. Ang kami binani sila ko.
Kita berkati mengenai talang kasih dan kami di sini boleh dari Tuhan. Beberapa orang yang dalam surga dia sini. Amen. And the Lord will come on to special number now. Worship. Don't do not hear them. Just be able to the Lord. Amen. You're not down here. Hallelujah. The Lord is not down. Hallelujah. Woo! Amen. 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 Praise the Lord. And the Lord will come to special number now. Matisere in our Lord. We can be the Lord to my this song is dedicated to the viewers that are tuning in this moment in time, wherever you are. It is our prayer from this church that the Lord will speak to you with the words of this song and that you will be blessed through the special number who is sung with us today. And to God be the glory. Amen. So we will do the rest of the song. Our God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valleys. Hide me from church. He's awesome.
so naka tali se duanga naka chingo do naka ba ko mai haleluya na bo bimina ni musaka di bagara chugal weekend balla ci sa mai dala ola ko mai mula karta haleluya mo me mala chuga na nambose na bagay rumah Orlando, Florida, August 3rd to August 7th, 2015. Sa tungo na amen eh. Kaya ndo na kuno ko biya law kina nambose sa ngande kina. I think this is one of the place to go. Se wali bichubi kina na nauna. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa kanya weekend. Ni sa ni na bichubi kina. Na Florida. Pagkata ni beach tal to nga ya sa sareda na kata-kata makia cinta cunga kia na liba ora ku tal cunga na kuru na kasar ngai gormo nga mai biti itu tal nga Florida amen ana kame dakila chiko na bos tal nga ni kecil bitu kecil kawal kecil gajo na bulu chilai na bulu mengo ena kaukina na mando ya na giring mo mele bagay na tagikia no present worship tal nga mo do na oita juga na sinatamu do na combine juga na batik itu main na bay Fijian kani man bale haleluya moni baka wiya dikina baka kako nga dingay baka nga bale tanang bose haleluya na baka katu nga din no pula na bis ito kami nilang siya chumba nga kaya na bis sinatamu kako ni sanga step up nga baleta ko ya uchinga mikya down talitu rama flex atu na bati haleluya tomani chunga na moni brother damo baka juga dikina okra mo na tuda ka ngamdana lang mandana to sere pula bikana okra mo ni lulu aboki haleluya to chunga na lang mai sacramento ni le lulu saravera to haleluya do na sere bagi na virto na tuition mo haleluya amen be sure ni chunga na be sikatamu haleluya na lang mai mata bete salon to na na mo ni do to go itu dah haleluya pero ni rubian na haleluya sere lebih kira nak kalau pero kita ramai guna wala kami di sini dah
to Sarah. Amen. Now we'll praise and worship. Amen. Now we'll Sarah. Hallelujah. Now we'll nomini. Ingitaka. Nilang mana wali ni kro. Muni maingara mana kro. Hallelujah. Ini kalau mani maingara mana kro. Ini ran kuasa roh binaka. Amen. Garabi kuasa roh binaka. Praise the Lord. Garabi ko ni kanang garabi. Maru tao kwaya. Tali tao kwaya. Leto kwaya. O kwaya kalo kwaya. He examine the heart. And though noni wala na kalo. Noni wala na kalo. Midaw dikin. Hallelujah. Nabi nuna todo Sarah. Amen. Baru terminal kina nelo. Da baru rumah rumah na bosi di kalo. Amen. Yang ini sahabat kau? Amen. Ni kalau kita ini sahabat kau? Kalau ini sahabat kau telah. Amen. Amen. In the rest of the lesson, let's read our text. Na Roma kira masih tiga betul, dua tiga. Kila lego weekend, itu na beli kira tiga dua. Mereka berisa Wilio tidak tinggi bolongo. Amen. Okay, bisa ada? Reda mina mana mulai? Reda mina. Belakang soalnya kau nak tunggu juga ni mana beli cuci na? Roman kena masih tinggal dua kena tinggal bawah. Nada tigine tinggal dua, nakena zemu yake, nama mategi zemu, atau kena nak koma. Ya uli cuma nakena wanteu bo. Terus kalau santon donu, muni nakawa bo. Sorry ya, hallelujah. Tigo nakawa, donu, meda nakawa, bo. Ya kwenda muti cuma itaki. Whatever is mentioned here for us to do, it's been stated earlier in this chapter. Kaduna kaya na buti chukina, di wari na tachunga, simula chunga this ya. This. It's T-H-I-S, not this, T-H-E-S-E. You're supposed to do this. Kaurina, ni kachu kumainake. Mendam pula na wala na velo mani ni bete vini. Saga kaki no koi hallelujah. Mondo da kawa go. Brother sa kena go. When you know the time. Amen. Awira ata mo kari na so na no to velo mani va level na kana velo mani ni bete vini. Brother no no sa pula kenu ba go. Santo dono muni da na kena sa yago mai na no uni anda kina mai na mode. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ni sanga bola kasara mai na no menda ba bola kina me ba to tani kina no na ngai ba mbauti kina sa bola ni oti ani no bongi kasa bola ni kita mai na mataka menda munduka mai ni bola mutu to kabaya rangi na rama menda bagai to tai kenda binaka ero kana tamata sa pula bola na rama kami munduki ni bola sila sena mateni bola ni bola kwa masiki chume rama e ono kada buti chuike and they are still in pace na nominila de cinema se tutu watana atoma ni baba sila batike na mateni dakila kenda na tomata do mateni na masika kina na bala sila munduki na ndara kene bala bela fornication kada nomi di mana nomi bala era sosolo na tumarama era biwa kina na tomata era jukina na
Tungo minang mo, takay biti toto chuna mo. Amen. Yana kapa ya masi kamay. Kau dia stated in prayers. Kau ni kaya ni berbalik ni butuh-butuh. Kau ni kaya ni berbalik teman-teman ni. Hallelujah. Bila disebut ya ni termakan ya lain itulah Yesus Kristus. Kataru ni kemudi. Menekena. Kau ita kini tomo bayano. Kau bayar ni kena ngandu dah. Yes so. Amen. Father, we want to thank you for this time. We are in your house. We are in the house of God. And we want to thank you for your presence that is with us from the very beginning. This moment. And you will be with us till the end of this service, Father. We thank you for your people. I thank you for your people. You love your people. You have blessed your people. The Lord Jesus Christ died for us. We're so thankful for that, oh God. Thank you for our salvation. We thank you that we are born again. We thank you for our family. We thank you for the church family. We thank you for our visitors who are with us today. And we thank you for the listeners, for those that are listening in right now. It is not by accident that they are tuning right now. It is our prayer, Heavenly Father, in the name of Jesus, that you will reveal yourself to them through the preaching of your word this afternoon. Father, come and bless the preaching of your word. Anoint the spiritual ears that will hear your word today, that they will respond to your word, that they will receive your word. I declare what the word of God stated in Isaiah 55. Hallelujah, that your word will not return to you void this afternoon. Hallelujah, it will bring about change, transformation, victorious living, hallelujah, hallelujah, in our lives, oh God. Those that are sick in body, they will be touched and be healed. Those that are far away from you, that they will be drawn near through your word. Amen. Father, open their spiritual eyes, oh God, to receive your word today. Anoint me and use me today. I give you all the praises. We give you all the praises. The glory to be yours and yours alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. And I come to sing tonight. I will not know come again in the night. The border of the Tico, becoming in the border of mine. And we're going to cast I had to do it on the Lona. And I know when they die. Now, they don't need Tico. But the winter war, Tico, but the Tokyo Roma. 72 Mikana, Pula Mikina. And Matata Mikana. A Kana. Thank you, Makia. Basically, I don't know what to do. Come on, to Kenny Asis Kara. The Kabatuna Mikara, Rika, Bantomula, Manataka, Tokala. And the Kilatana on the Sabu of the Mama, the two American can stop them back. Senolaya, Lava Kenny Kawa, a show. Send the back of terror to Matalot. Kaiba don't do it in there. A Kai don't to run. He's a rabbi, so we can be some liquor on Walla. Paula Hamanjawa Tekina, the second of the Smita ear. Avinatamo, Rabbi Jonathan Khan. A Kaya choir. Remember that about 2015. This is a Smita, the end of a Smita ear. Can you remember that? The color he works in cycle. Now we to the baki. What can you do in your body? 2015. Can I come to the and September they continue to turn. September 13. And I know what the choir talker. A choir choir. And a race. We didn't have much more. And we remember how to get a speed here. And do the kind of other. September 11. That was the end of the Smith year, which was 2001. Okay. 2008, after the economic collapse, Lutheran stopped. That was the end of the Smith year. 2015 plus 7. This is a Smith year. You open a cycle in Lutheran 49 years, and the year of Jubilee. You know, like, some of them, kind of send it to the choir, but what I'm saying, hallelujah, you
When you are looking at the economic crisis, we are living in the end times. We are about to witness the return of the Lord Jesus Christ. Amen. We are at the doorstep. Amen. Because which is to love one another as you love yourself, love your neighbor as you love yourself, knowing the time. And do this understanding the present time. You need to know the time that you are living in. Kilasana kakunyo mmoja mbogo. Hallelujah. Ruanabosa if I was out to get me let alone. The boss come on there technique na wela the new time na boss ma kriki. Me ba mo taking on no time. I want to do it in the weekend. Can you tell me Chronos? Chronos, can you remember the chronological time? I don't know. What's in the Tamumo? I'm sorry, Sinatara. Sinamoditi, Tushiti, or Lulu, Tuleborobo. That's the Chronos. Yakatuata and Mona. Quite right, I took one on the lesson that's using our text. Kairos. Kairos. Yana kai tuli tuike. Mendekilana Kairos. The special moment. Amen. When you do the moment of Kairos and the Regina, Tomaduay, Siloama. Tomaduay, Siloama. Don't be single by Kinananos. Yana Kairos. Hallelujah. This is not my time to stop. Hallelujah.
kalanga la umane ndosi sala umane tura mo Yesu turwa ko sabia mula sesena ana talanga na talanga bi talanga tura ni ko sabia mula ko sabia ba mulai o vira kata mo sotai o vira kata mo kela natural o vira kata mo wasine dia na utam o vira kata mo ba te kuna ko ya no ne ba magana ko ya me ba magana ta ko ni mula tu ko usando sa sana mai usando sa sana mai o tia wala sa tu ngani kriwai au gari sa kisi utalmendo sana o tia so pa suka ta sa no magana ngono ne masik mo ni krus o sa le wa o sa ko te mo ndona mata o sa mo ni suka sa le muri haleluya o tia so pa ngai sa sana mai na bo sa nga u ya kiru ne wai dota le kiru ya okay roda ya no mama ko kwa mi so mo kiru tu la ya o sa ana sa sana ni mo ya amen ana sa sana ni mo la casa de cabo tu va Santina no me va a dar papá. Hoy comía buletina. Aleluya. O que anda me kila na una. Aleluya. Kakuri tu me va a ser tamo. La sabe si no te metes a clown. Sabe si te metes a clown. Sabe el que te metes a clown. Kakuri tu me va a This is a kairos moment for this church. Hallelujah. Hallelujah. Kwana sa talo tuna nendre o kane haleluya kilana gauna halu sanguna kana bisuki ko lama lagi tome wasa haleluya kairos it's a special period of time I was shiriki tuli tanga it's a season during a season. Amen. And don't do that kaya. Kababo. Na critical time. Na critical time. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, basta chukule kile ko. Yo mulo chuma miki. Batana mwana mwana. Amen. Critical time. Hallelujah. Shabbat. Katale don't do that Christ time. Hallelujah. Kona no kwa mama na tachumo pula. Wira mena. Mundo kala kairos. Amen. Evida etolu na ka edo dikia pula. Membaleta na kairos moment. Kona da muta ni kana. Hallelujah. Amen. Kakina koya. Nangano mundo yana mekina mena modi. Tingin na dua. Kau nak orang ni anda. Saya ni orang ni boleh. Amen. Dua nana amen. Wangga nak kena. Bukan itu berimu. Nak teman terlalu tu di kuah. Orang itu nak lo menilut. Amen. You can be in church. You can do church stuff. But you are asleep. Mother and I was
Hallelujah. E baka ni bosi baka mitia. E modern drum nakoli. Saraya. Untuk menunjukkan wiki munia. Kamu di sini kalau turun ke nimble Malaysia yang wiki munia sekali kala. Amen. Nakama-tama de. Auto wala mo wala mo naman. Nakama-tama de mo. Ora kau turra. Nakama te sini baka liuda na kau. Sini priority na kau. E nama tolu, e nama ma, se nama muslim musar na kau. Hallelujah. Sini baka liuda tu na kau. Amen. Hallelujah. Kaya sahabat tu yang bermula, kaya orang mungkin kira, it's time that you examine your life and make sure you do things, hallelujah, so that you can wake up. Aku nak mau balabut. Berarti bangun. Let me tell you. Berarti nak kau. Ada nomornya satu manggil orang Arab. Sampai mana? Dosa nomor dua. Karena ada masih mana met Kristo, anti-Christ. Ada masih mana profit mai las. Ada perintah dia buru-buru. Ada muna tama telur tu di kuah. Yang namanya moni. Kalau kau yang natural, kau yang biu tumai. Bukan terlalu itu, nak tama-tama hallelujah. Bukan bala-bala tadi kau tu, bala-bala di betul-betul. Kalau kau pakar, salah, nak tahu tak kau itu, ada mana sekali ada natural. Lalu semua natural saya boleh kami kena. Ada wasiru, ada wasiru natural. Tuan orang kau, ada sotan ada mati kau ada mana. Hallelujah. Ada sotan ada. Tolong tak salah untuk kau nak rapca. Tolong tak salah untuk kau nak rapca. Tu satu dulu kamu salah rapca. Satu dulu tu nak mati. Kapul tu betul Kristo. Ulai. Biar tu kan yang ngono. Okey kita kan bisa kan yang ngono. Glory. Kalau kita tahu cuma di teman-teman itu. Kami sana tak tahu ni. Tak tahu lah. Oh ini nama ni. Kau nak tu lepas tu kita saya. Kenapa kau mau sentuh? Hallelujah. Hallelujah. Namun nama Tuhan memang kira mana berarti nama Tuhan. Hallelujah. Nebol tamu kami kena nama kena wasawan kini terus sebut tolong. Itu wasangan nama tim tuli kalau kena nama yang mendorong kat sini kena tahu. Nak kena nama kena kuni. Teman-teman, hallelujah. Ibu kita kau nak boleh tidak emas. Saya tahu memang kau nak emas tak. Masuk di luar kena masuk. Ang may kuah, ang salah kong berkar cuma me. Ang may salah kita mas. Amen. Kalau kau mahu berusaha ya satu itu satu nama nak kau. Tapi satu nama kau mas. Usaha kami ini masuk dulu. Mana mana may kira may mo. Kaku ni baka buat tak bukan dua. Nak pula masuk. Nak masuk. Nak pilihkan. Yung masuk, upang kau tak kacau, lalu membiarkan kita. You understand your relationship with the Father. Hallelujah. Yung masuk ni bos sebuah yang punya lom. Balik jangan buat lom mani kau. Balik jangan buat lom mani kau. Hallelujah. Balik jangan buat lom kau. Hana pula buah. Hallelujah. Nak ni masuk. Ni bapa dia tinggi ni pula ni berkah ni. That we are a praying church. Hallelujah.
Na tamata. E mode, e sengani mode, e tu. Hallelujah. E sengani. Buta wa tiki na boss ni ko. Amen. Sengani o buta wa tiki na boss ni ko. O kani na boss ni ko. O bula na boss ni ko. O inovi na boss ni ko. O talera na boss ni ko. O so kaya na manita sa priority ngawa. No ngasi, kaya no breakfast. Wata kina no posso sair cá. Masuk ke dalam wili kena bos kau. Berhenti besar ya. Saya kan sampai dia dulu kon wili kena bos kau. Sampai dia tahu nama dia bos awal. Sangat besar. Orang ni kami wili kuat. Amen. O Joshua kalau dia nak bersa, lalu kita kata kedua. Sampai kau Malaysia, sakit nama boleh tinggal kita nak kalau boleh dah. Ni kalau nak kalau kalau mereka tentai, kalau semua nak kalau kalau pun kau sada lalu cuci nama, nanti kau yang waktu kira nama matu mana, kita nak. Kalau orang orang kalau kita berlaku, so me and my family we will serve the Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Kani kedua, ikaw kau berterima na. Kau ni kau nak lesson sahaja kah? Nanti mula kaya nanti nanti barang bauta. Our salvation is nearer now than when we first believed. The salvation what you get. Okay, let me tell you this. The salvation is a comprehensive word or term. Okay, it talks about our past, our present, and our future. Salvation in the context when the wrong people know they are not rapture. Our salvation is nearer than when you first believed. Amen. Praise the Lord. Past it says our sins are forgiven. Present, sanctification work. The future, another glorification. Hallelujah. Another contact. Why can't be Turan? Hallelujah. Amen. Why can't be? Look what we learn when I'm show you the Lord to go. Kau kata lagi na, mana list kelai, turun nampak hallelujah. Apa boleh ngecip hallelujah. Nampak tak? Nampak kau tu di dalam nama. Kalau orang yang turun ni baru yang betul, tahu setan bukan turun nana hallelujah. Baru turun Kristo, turun nampak buru-buru mo. Ya, hallelujah. Nampak boleh okeyda. Hallelujah. Saboleh kami jangan sila. Saya boleh boleh. Amen. Yang juga jauh sebelum usah sulit boleh kena benci. Hallelujah. Kati ubiya na lang lesson mo. Sayang tanya. Sabole ka na mo. Hallelujah. Salvation. Salvation. Tukul juga kaya berata. Hallelujah. Lesu salaman turun. Kaba tu kana napsa. Lesu man turun kami kau turun lesu sabole no. Namatay ni dia sabole kan kena waseba. Ina tingin or kan tingin. Mo hukumi kan wasriko. This is the word of the Lord. Ina lawa somo mai mamalai ko kwai turana. Ina kaila kena domani yang los turana. Kaila da buini ko. Ina tuda tumanda. Ko ina samanda tuda ni Kristo. Amuli ko kena sa ambula tiunga. Ina kauda ke batakaya. Kaila turana na mazawa. Hallelujah. Amen. Kada tiku batakaya. Amen. Kasanga ni mundu. O kami kanene le sabola kana no le sumai. Turana sayawa sina ni no mo. Am sina ni no mo. Sa tuma matanda le sumai turana. Hallelujah. Sabola ya and have a sauri mai. No le sumai turana. And kami sina dai. Kani bala ma iko dai. Hallelujah, because of the return of the Lord is imminent. It can happen any moment in time. You need to wake up from your slumber. Can we all wake up? Kona susulu ditanga. Amen. The klana ngona. The klana kamenda na kawa. The baliu na klo. Hallelujah. The baliu na muli masu.
and the bali na bosi ni klo, and the kamera kira na singa, and the kamera taka ni klo, and the sa bola ka na na sumai na kula. Brother na dito so ni ba na mai, they go to ni lo. Ha? Sarana. Amen. Brother, sa bola ka. Na singa ni nang taga mulai. Kena ka tolu ni ka na mo membara ka na una. Amen. Karamo, the night is nearly over. The day is almost here. Sabara ngoti na mogi. Sabora kena sina. Okay. Sabara ngoti na mogi. Sabora kena sina. Kena kena kau tu mana sina? Dom nyanyi lu situ lah. Kena kena. Nanono na. Sa Roma kira dan dom nyanyi lu situ lah. Kena tu bunyi kau. Sana. Kau benar. Hallelujah. Amen. Sama Tuhan singgung. The night is nearly over. The day is almost here. Amen. Okay. Rotterdam. In the absence of the Lord's coming back, and I'm told, Hallelujah. Kamu dona vita mechumo. Hallelujah. Hallelujah. Doka kuli chumo ndo vita mechumo. Hallelujah. Yo. Someone wants to call me. Hallelujah. Okay. Okay. Kaya patro chuma. 7 years of tribulation. Told you mama na back. And the building taken the Christ because he's the Antichrist. About when you get to a world to live and I can't go to the matter. They say, who do the Pope was not to go. This is the last hope. They could be wrong, they could be right. But in the prophesy, quando eu estou vendo no Pope, ele me chamou, ele está todo uma coisa. Eu vi tudo todo mundo no Pope. Cara, não muito coisa. Io sai utile utile. E non tu la leva. E da tanto quando nel 1948, non è mai tu che for 17 years doing the journalist, tu non potete. No. E lei da lago uno loro. E lei da lago quando è so 17 plus 48, that's 2018. We are in 2050. Kanai, o tu jogo moni bukilato. E non mo qua che 1948, 1949, in realtà ci vuole tenuta n'establish kino iscritti. 2019, Vagadal is still mine, 3.5 years, 2016. So, and the same one, so what about the Lord? Amen? Yeah, what about the Mukabikana? Kabikana, Manager, was a Muslim Kuma, Truka, and a Makana in Noah. Hallelujah. And I thought, what? The Muslim, and I took in a Tarapale, and I'm telling you, get a tomato, and carry a natural juice to the way, a rural Silático, do a Kodak, do a good to my son. And I haven't been on a new to mine. And I haven't been on a new to mine. Hallelujah. But that was like a killer. Yeah. Wake up from your sleep, or wake up from your slumber. Amen. Hallelujah. Nandong niya nila si kina na wini kalo. And ang tukul may bikanda. Hallelujah. Amen. Bisa. Pangarang kami may namatabo. Amen. Matabo na marami. And ang kaunay kina na sa nila. Hallelujah.
kana tiu ba ken tura semu kare kene mo tamo do mo ta itake encourage one another with this promise au sabe que ela vai ter que só que me sambala com ele amen o ka kono mai wele wale tunga o ka kono mai wakana wa tiuti amen ano mo telefona bas mas toma ba te ko mana na wa te ko ba ko mo hen ko yana kaya mai pulu tano tura o tisu ka ko ki namba watch o karikoni remember watch Akala matanganaka. Warwate kina lamula. Kaya baka sa Roman dong nendos. Kaya baka sa kita magkita ng Hallelujah! Kasi kapilo, if you really value your soul, if you really value your soul, you need to take heed of the word of God. Kaya kina nemo tamu. Hallelujah. Natama na kinayama. Kaya kaya baka warwate buru-buru todo kayo tamata. Avara sulia na tamata misaunya. What will you give? You will give nothing. Samrani boli. Hallelujah. Buru todo kanelo. Awala ka mukha kami mo. Let me tell you this. Naklo makati ko. He values your soul. God values every person, every soul. So you ought to value your soul. When you know, it's just not enough to know the time. That's not good enough. Hallelujah. When they kill her, they kill her. Amen. That's not good enough. Hallelujah. You're sacrificing. Amen. Knowing the cows. Amen. Nampura is sour. It's all Hallelujah. And then I want to call. Did you get on the moon of the cabin sitting there? Hallelujah. Then I want to call. Amen. Praise the Lord. Yo sakila na muna. Kila talaga na kena muna dahil mula ka. Umana mo bala. Salabata kena muna. Kaya tinggal 12B. You know the story. Tulungan water tadi. Na ipala ni muto-muto. Ka baka rai tu na rarama. Luwata tadi. Boy. Wakana tutu mata kina nungu mata ni nungu sulai. Okay, musyawarah. Kalau tu baik, sama saya begini. Itu mencukup. Mata yang mana nak? Mata yang buat tak. Saya ni. Oh, boleh ni betul-betul. Buat. Hallelujah. Okay? Kung muna po ikim niyo. Kaya baka na lang chuwa tagi ikim mo ni. Medyo na makaw. Au nakikilala na mga gusto. Okay? Isa na tukul ikim ni ngone barbar ni gusto. Makamu na kapil mo ikachuo. Mendala bota tayo baka ni subi ko. Amen? Hallelujah. 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 Hallelujah.
do fataka. Fataka itu. Lupa kita. Lupa kita. Lupa kita. Kemo ka o do mo chuo tuma. Sere da tu lupa kita. Uri sin sana mata kena na. Kema ora semi lupa kita. Ena ra ni batao ta ki kutuma. Ino na ta ba kina na kala. Kana o pikin da nlos. Ko na tu bina ka tuama. Kana o na du masim. Ina. Tara mo ko na mo. Iya. Na da mo ni to ya. Na so ile ga do sa wala mo suta. Jangan kamu mulai. Kata dah musim apa tak? Naik balap mana? Itu. Di televisi nak buat sah. Hanya naik motor tu. Ini apa tak ni? Kami salah ni lu motor ni. Saya mau ikut makan. Kena balik ke bawah lagi memakan dua anak kendali libu. Na uci nembak mu sebeli lo sisi kita kan. Tentang mana usah lagi mencukan saya sudah menuturkan. Ayo, lupa tentang naik bala-bala ni betul-betul. Kabaya lagi tu ada rama. Kena mana-mana mo. Sa lupa tadi naik bala-bala ni betul-betul. Gay, tokar. Naik bala-bala ni rama. Jangan membiarkan. That is your armor. Kita mau have armor of light. Naik bala-bala na Roma. Hallelujah. Viva kalau ada kaki. Hallelujah. Lalu malu, lalu malu, lalu satu badente. Hallelujah. Nak katu tu mau ibarat tadi ukira. Bertemu orang ibarat ni apa? Bukan membiarkan lagi. Ada kata bukan sesuatu ni ibarat na. We don't do not fight against flesh and blood. We fight against principalities. We fight against the power of darkness. We fight against the spiritual forces in heavenly places. Amen. And one of the that the Lord has prepared for us, amen, and that is to put on the character of God. That is the armor of light. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And about the love and the mundo, and the siam and the mundo, and the sinner in the whole country, hallelujah, cocoa and the mundo, and a shot, hallelujah, and a cover, hallelujah, because the armor of light. And the power of God, amen. The hour is critical. Amen. It is the time to wake up from your sleep. Hallelujah. Put off. Hallelujah. Mutilate. Amen. 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 Hallelujah. Put on the armor of light and I can be singing today. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kene karua di kama boya. Hallelujah. Mo. Nay bala ni mule basi kabira na tamata mo mota. Hallelujah. Praise the Lord. Gone bala kuno ba kapu wala sema sokol ni Elia. Gone bala kapu na mateni. Kapu na ndara. Amen. Nay bala. Kakuna mile, kakuna mungu. Pada kami adalah buta tali tozoko, mainan mondambula. Amen. Kaya tu bago, tu boy sulungan, era Kristo. Punon, Kristo. Boy sul, era Kristo. Hallelujah, hallelujah. Kapula, isini ko yung din sambula, na Kristo nga sambula naman. Kaya boy sul na Kristo, era na rito nibiko, era na rito naman na. Everything I'm going to pull back. Amen. To the you put on Christ, that you do not gratify the desires of the flesh.
Nangana ni tongo yang. Ano ko si tunga. Iyo ko matakaw kini tonga. Matakaw kini. Tonga mati. Ano kakulo sa tawa. Sabala. Sali mo na kaya ni tumor ni wala kini. Kuwa. Kala wala kaya nangane. Waluta. You get your soul. Hello. You have to know the time. Amen. Tolo ni lumagal ni nauna. Sabtu kundi bikada. Ene kami sakit na borong tuan na makina na mo. Hallelujah. Ene kami sigini dai. Na ngoro ko sa wala ka na mo to sigini mo sa wala ka na rapture. Saya ngoro na ba to makina. Hallelujah. Sabaro uti bikada na bo. Sabaro kita mainda na tago. Mundo rupa tani. Hallelujah. Ne borong ni muto muto. Amen. Do ba sungan. Hallelujah. Ene hanira. Do ba sungan Kristo. Do ka ko ni sulikim do. Kinangangan na. Yani baba ibu. Sawana. Kinangangan. Kalau masuk itu, itu orang musik. Bila kalau kena guna kalau musik. If you have to put it off now. Don't wait until tomorrow. Don't wait until next week. Kakuliwana ka na mo tumayungo. In between now, we have to get guna. Kaya mga makatulog. Luwag siya bali masuk. And I come and see. Luwag siya bali masuk. Luwag siya bali masuk. Luwag siya bali masuk. Dimas. Hallelujah. Ibang ibu tu lagi. Bila kau kira tu kanan, nggak tahu apa. Ikakul sutawa. Father, we want to thank you for the preaching of your word today. We are in agreement. I'm in agreement with your word. That your word will not return to you void today. Hallelujah. Thank you, Father, for the warning that you've given to us today. I pray for the people that are here, that are listening in right now, that they will take heed of your word of God, that they will pray, that they will wake up from their sleep, that they will put on, hallelujah, the armor of light, the character of God, that they will put away the behavior of darkness. We will put on Christ. We will not gratify the sinful desires that is in us. Father, we will put that to death through the cross at Calvary, Father. We are victorious over the flesh. We are victorious over the power of sin. Kalau kamu tamata boleh kamu tamata, kila ni kamu tamata rama, kamu tamata anak kalau, awalnya kiki mana boleh masuk, kiki mana boleh trial ini boleh bos. Kamu dah kamu ni kata nak kau, kamu lawan aku, kamu boleh kiki ni boleh tamata. Thank you, Father, for the freedom. Thank you, Father, bless you. Now let's sing and let's make it the Lord. We look forward to that wonderful day, O God. And I want to kill the Lord, and I want to kill the Son of the Lord. I'm just doing what I can in the sunny morning. I'm sorry, Mama, I'm sorry, Tamata, now whatever the soul is showing, now whatever the water of mine. I pray for them that are listening in right now. Follow through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. They will make a decision for Christ right now. That they will put away. Hallelujah. They will not able to call. Otherwise, soon they will not know. And if the kind of Christ kill another Buddha, and on the side of the night, they come to the kind of Jesus. Kill an enemy,
my prayer that it will not happen to you. Pray to the Lord. Wake up. Wake up. Wake up. While you wake up. Pula de Canabula. Hallelujah. And a Roman and Roman and the student. It will all right. You have a place in heaven. Your name is there. God knows it all. Hallelujah.
kira sih kau bikin berawat dalam mulut kamu. Kurang ada balik kita baru rumah. Kita sama beri akan bisa tangan bersama ya. Bisa turun ya. Bisa turun ya kalau. Berani bisa berbulan turun. To make a mountain power and to seek you and to move closer to you and treasure our intimate relationship with you, Father. Turun benar-benar besar di tempat lalu di bosan. Sama sekali mengatakan berbulan. Nggak boleh berbulan warna kemudi. Nggak boleh turun lain lumu. Kita sama setelah turun benar benar kota. Ini kami benar di sini lain. Nggak boleh berlalu kemudi. Nggak boleh berlalu sama semua di pulau Taruna. Nggak boleh berkuat hewan terus sampai boleh. Ini kau benar terang berkuat tu mati. Sabulah di sini lain. Ini sama kami benar tinggi kemudi. Terang apa bikin masuk ke dalam bidang. Matau yang nak keluar sasar betos, saat itu nak berserah, aku ketemu dengan dia, berserah aku ketemu dengan dia boleh kaki, sebenarnya boleh serah aku boleh ketemu dengan dia, musik tidak ada mimpi, terakhir bisa kami benar benar, namanya apa terlalu terlalu, dan kalau besok semua tunggu, dan mereka tiga kami baca dan namanya. Lebih pengepula tidak tunggu. Kalau boleh kalau nak mata, kalau boleh Yesus Kristus kalau boleh. Apa kata dia kalau nak tamu? Saat itu kita mami, ini kita mami. Tu kita kerti kau boleh kita mami. Jangan ini lebih sih tahu kelas aku. Ia tu orang mekaku, ini mekaku semua. Pasal soal tetap dulu, ada kami. Segeri kuah sama mo de tertu mali bikim ni nawa kay kimami tadi kimami to kay kimami ni baro tu mai do ma tu mai kay kimami na bingara mi segeri kuah sani mi masu bi kalau ngat ko bo na bingara mi le bu tigo na no ni no na bingara mi te na kalau be ba kalau ma te kenda ena sino na na kuah so te bikin malu tu na kamay segeri kuah do bingara basi le sa baro tu ga praise the lord. Terima kasih.